mina saqabana loya muntu loya ubengazwani nomfowethu engilamana naye isicula naye soqale naye lo mculo engethi ngenyuka ngingalali naye usuku ubengamthandi lo mfokazi engitshela futhi na ukuthi ngifela ngaphansi ngoba ngenzela ukuphila usekusuka lapho ozoyifaka ngisekutheni lo mngakho bengasamfuni umfowethu iphile kanjani ungathandi umfowethu lo ngisebenza naye ngalendlela ngoba umfowethu phambilini ngangibheka naye i-album kodwa manje sengiyibheka ngedwa sengisebenza kanzima ngingedwa omela angikathandi ukuthi ngingane emonto enkulu yangithanda imonto enkulu kodwa kwamanje mfowethu angayihawukeli ngoba ngisakha ngisenayo yonke lento ngiyacela mfowethu uma ngabe sithola imoto enkulu ngicela kungabe yami akube yakho ngaze ngamenzela isibonelo ngathi mfowethu akusawundi kahle ukuthi ngingane emoto enkulu wena unemoto encane cause ngihamba ngeCorolla naye le ndala yabona ngithi ayi ngeke ngikwazi mina ngingane emoto enkulu mfowethu nemoto encane njengomphathi mfowethu funele uma uqhamuka nayo kuthiwa nangumphathi kaMenzi ube right nje yabona asikelelo-ke ngempela uma siyobheka imoto yami hamba kancane nje futhi ingadasane hamba kahle ngikhuluma uma sifike kwi-bikers siyidinga imoto singayitholi vele kuthiwa le fortune siyithole ngo-180 mangaphosisi yangizwa hawu-ke ifunelani njani futhi ayithathwe le moto isithathwa le moto izobhalwa ngegama lelisikaYetho ngakhozi mina nginesami izizathu angithi imoto enkulu cha yangizwa kodwa imali etithe ngale moto 100,000 ebizothenga imoto kaMenzi yangithola lo 80,000 anginalwazi lokuthi nguqhamukaphi ngasesayidini lakhe kodwa uphema esefone enjiniyela wami esethi yam-understandisa waqhamba amanga wathi uwilungi ayikho lona ayithatha mina nami ngoba sayithenga cash leya moto ngangiyimi naye sasesitoro yes cash sekuyangivula kamehlo ukuthi kusho ukuthi kwale mali akayetheni iy'loni kuyacaca naye ukuthi seyimali yokusebenza kwami ngoba uma ngizokutshela siqiniseko since ngaqala ukuphefoma ngehla ngenyuka lithi ifike bengalihlebe ngihlale ekhaya mina bengiyibhizi ngendlela eyisimanga kakhulu ngiqashwa imali ngena kuwe uma ngakutshela ukuthi imali egcwalisa mina ngiyazi ungamangala u-25,000 engaqashwa ngawo mina igcwalisa kakhulu ngizothi kakhuzani ngoba phela mina ngafonelwa ngaleyo ndlela yabona angithi akukho okunye ngikwaziyo mina i-20,000 yasegoli kwizigi zakhe ngizokutshela nje ngale mcimbi ngiyakhumbula ezigzag ngiyazi leyo mali inqwaba yemcimbi yabona ubengilekelela-ke ethi-ke asakhe kodwa ezindlini zonke engizakhayo ngathi izindlu embili ezingama-3 room kamama neyami ayikho neyodwa engilala kiyo yangithola ayikho neyodwa engilala kiyo ngisizakele ngani-ke uma kunjalo imali kanti bishonaphi mhla sizoxabana ngangina-4 wemicimbi yonke eyayibhadala kodwa imali yangalelo langa ngiyitholanga yes imali yemicimbi yayisikweleta muva yayingena enye akazange anginike mina imali njengamanje sihlukane besikweleta abantu angiyazi noma isifikile noma kwenzekani akangitsheli lutho mina kanti benzani le mali le ngoba phela le i-album yakho le isiyekele nje le vele igama lakho njengamanje seliyathengisa kule ya-album leyana le sibuya kuyona ka-2022 leyo ogqame kakhulu ngayo yona ishonephi ngoba phela ushaya inqwaba amamiliyoni laphana leyo mali inkulu kabi for ilokhuzi inkulu kabi ubukhona nobukuhlomula kuyona njengoba ngikutshela siqiniseke ukuthi angikaze ngathola imali mina ngale kokuthi angifakele imali ekhadini lakhe eziripota kuye noma ngathi mina ngiyaphuma njengamanje ngiyothenga i-pizza ngiyazi ukuthi izoripota ngakuye ngibe nomsindo yangithola mina ngikutshela from impahla ebengiyigqoka mina ibingathengwa yimi bithengwa yisikaYetho uma ngike ngathenga into ethandwa yimi ngiyofika emcimbini ngingasekho right engivaza angifuni lento imbi le iyakumpitha njani kufanele ngigqoke mina lezi ngubo engiyigqokayo njengoba umthandeni bengibiza ngogogo nje angibasoli mina basho kufanele ngigqoka kanjani uma ngigqoka nje ngingumfana omusha omncane ngigqoke ngathi ngilikhehla mina no ngiyaunderstanda futhi uyabona le bafo seliseni umoya
uyabona le asibonge nje ukuthi igama lakho selivele ngalendlela kubantu livelile futhi igama lakho qhubeka nje futhi uyibambe ngeke usaqala phansi njengamanje uzobe uqala phansi kwezizimali into ebalulekile njengamanje ukuthi uyinikele kakhulu emsebenzini wakho na kanjani futhi izinto ezizokwenzakala zizozenzakalela zona yabona usakhumbula kuleto esasikhulume ngayo usuku udeke manje uDisemba vele wenza iplani ke manje yokuthi uvele ukhiphe noma nje ingoma eziwu7 noma kulo yashuni ubone ukuthi mhlambe kungenzakalani uqale phansi uyisebenzele wena ungibiza lapho manje ya yilokho mfowethu ongakwenza ugudi nje impela sala nje impela sokuba khona something oyenza good to uJune wenza isiqiniseko nje sokuthi wena manje usuqala phansi ususebenzela iphayithe lakho ngoba yona lento mawuthi uyayibheka lento yokuthi ikhadi lireporta komunye umuntu and wena awufakelwa mali kufanele uzusebenzisa ikhadi lakhe yonke lento le iyakhombisa vele ukuthi ibi-scam kusukela ekuqaleni mina mungambuza mfowethu umbuzo uthi umfana wangiholela malini angazi uyoba nayo yini impendulo njengamanje mfowethu lo muntu lona ungilimaze kakhulu uyabona njengamanje oba sikhuluma kuney'ngoma ezayisalile ezingaphumanga kwi-album uyabona njengamanje ukuthi useyifakile yena online sezikhona lezo ngoma manje njengoba sikhuluma seziyatholakala lezo ngoma zondlabani ziyakuye ngoba mina vele ngithi indaba yami isesakeni ikhona i-contract enanisayinile naye i-contract ikhona ithi siya 50% kodwa ngayisayina sengiqondile kahle nendlela kayengichazele ngayo yabona i-contract ibithi 50% ke kanjani ake ngithi siqashwe ngo-20,000 20,000 mhlambe ngizosuka eMnambithi ngizokwetha upetrol la ngiyigcwalisele imoto ikakhulukazi ake ngikhulume ngale yami encane nje besihamba ngayo isikhathi esiningi nje ngoba ifortuna ngambili ngamaviki amabili amathathu ngiyigcwalisa le moto nge-1,300 petrol ama-toll gate ukudla kwabafana ngizobaholela abafana mhlampe ngoba contract okay ngizobaholela abafana ukudla ama-toll gate upetroli ngokwe-contract-ke nami kwakuyaye kungibiza ukuthi ngoba ngiphefomile ngaphambi kwabantu lapha ngajuluka nganje yaya uyangibiza ukuthi uma ngabe umfana ngamunye bengimnika u-500 mina mhlawumbe ngizothatha i-2.5 yes for ukuthi bengisebenza yani-ke uma sesikwenzile konke lokho sayilontuza sejidaktha yonke imali yabafana nazo zonke nje izindleko lezo sekuyimali zoqala-ke manje i-50% kuleyo mali ezobisele uma ngabe besele no-15,000 sayikhava zonke iy'ndleko zabafana nokudla nami lapho phakathi kuyabiza-ke ukuthi uma sisele no-15,000 kubizwe ukuthi hafu walapho ku-15,1 ibhalansi yalapho eyakhe nayo ya 7.5 ngiyabona 7.5 ya ngathi mina ayikahle kakhulu ngaloko futhi ngizibona mina akala kakhulu ngoba kusho ukuthi mina ngithola imali eningi kuneyakhe hayi ngathi cha kwethu hayi sisebenza kangcono-ke ma kusho wena hayi ngingayivuma-ke ngayisayina-ke ngaleyo ndlela ngathi hayi kwethu ngiyavuma kodwa senze sasebenza ayizange isebenze i-contract asiyilandelanga i-contract njengoba ngikutshela ukuthi angizange ngihole ihluzuka lo uyezwa bekufanele ukuthi-ke uma ngabe ingena imali yokuqashwa ekhadini lakhe before isuke uma ngabe uyayimuva ekhadini lenkampani bekubizwe ukuthi shiyela mi-percent ndoda umuve yakho-ke mfowethu ubuyibonisa kodwa wena ubekubonisa kodwa-ke i-report yemali-ke ukuthi lena-ke nakhu-ke seniqashiwe kwigcwalisa noma kumbuso wamaciko nakho seniqashiwe uma kungena i-payment yakhona ubekubonisa yini ilokhuze i-receipt yakhona ukuthi nansi ngabe ngikhuluma amanga mfowethu lokho engikukhuluma kuwe ngikhulumiso lodwa mina ukengitshengisa i-screenshot imali mayike yangena nje ubeng-screenshothela angisendele kodwa bengigcina ngokubona i-screenshot ukuthi mina ngeke ngiyithole khohlwa ngiyithola kade kuphela hayi ngeke mna wethu yazi ukuthini kabeyama uqale nje
le yamakhampani awuthi ukuyimisa kancane uwakhele nje yonke into phekwe igama lakho ukhohlwe izinto eziningi uyibambela wena mathupha zonke izinto okunye mawukuthi usudinga abantu abazokusiza awuzami ukuthwala izingane ezinesikole ezisasencane ezisasemavasithi ezisazabalazayo zizama ukukusiza lapho ezikusiza khona mhlambe in terms of marketing noma ini nani nani usebenze nomuntu ozokwazi ukuthi ezwe ngawe kubo ukuthi umuntu ozoconfirma uwe hayi umuntu ozoconfirmela wena ngomsebenzi wakho lokho ku-wrong kakhulu ngoba sebaningi kakhulu abantu abafuna ukuba rich ngabanye abantu i-album yakho mfowethu idayise kakhulu kabi le album leyana la wacula khona nomeya yadayisa kakhulu kabi le album faka ngabe kukhulu kabi mina njengoba ungitshela ukuthi hayi ngicabanga ngiyakha njengamanje ngithenga imoto lodi bingangimangazi because bengibuka ukuthi i-album yakho isebenze kahle kanganani and uyaqashwa emcimbini so awuzame nje ukwakhela yonke into ngaphezu kwegama lakho ukhohlwe izinto eziningi ngoba lento yabantu yona iyahlupha into enomunye umuntu njengamanje mfowethu mina bekhulu bangazi njengodlayetha kodwa lekho umculo ozekathola ithuba lokuhlala nami mina bengaziyo nje ukuthi nje basathe kiwale mina ngishona le hayi ngoba ngithanda angisazi izathu le ndoda sokuthi ngichethe kubantu uyabona ingoba ubesaba ukuthi uzoxoxa wasibona isithombe kuthiwa nayo insika yethu ngisithombe-ke wabambona aze ngayibona mina lowo muntu lutho akekho umuntu omaziyo sikuphi angihlali enye into abeyiqala enomkhubo omubi yabona abantu uma bekuthanda bayakuthanda abantu bayafisa ukuthi umculi uma bemthanda bemxhawule benze yonke into kodwa yena ubebancisha abantu lelo thuba ngasosayidini likamenzi ngike ngasimayimayi ngomhla ka-2 Disemba ngiyalapha kwi-Mascant Experience into eyenzeka kwamayimayi angiyithandanga kodwa ngoba mina bengenzela impilo ngafela ngaphakathi uma ngabe abantu bekhomba ukujabulela bevisa ngontolana becela nje ukuthi mfowethu asishuthe noma mfowethu uxhawule nje kuphela avala amawindi igama lithini lithi uMenzi unyusa amawindi masimbona okuyinthembi mina engingayenzi sengiyenza ngoba ngiphoqwa isimo ukuthi uma kungakwenzanga lokho sizoxabana nalo muntu sesaxabana emangosuthu laba abahleli baloya mcimbi babebize uMenzi noGatsheni angisazi nobani cabanga imali nje nabo kunokuthi abalaleli ukuthi bathini akafunanga ukubezwa wayekhetha ukuqhela ngasala mina ngafuna ukuze ukuthi bafowethu lisabaluyini bathi abafowethu imali seyifaka njengamanje mfowethu ibhalansi yakho yena uperform ungasabi khona kanti ngaleso sikhathi mina ngisele ngizwa lokho sengidubile wahamba uthe ingangena imali wabuyiswa imali ukuthi siripotile kuye wazoyithi fuki imlo mali angisazi